kige no ko gete ngai ko kwa dige ko lo gara ko tumio ide ko lete ya diete ndio kwa kiona kila to blim ukiwa na nini ni ya muni kino akimsokele haha unjere kuna Mungu twala sia na hiyo amen adwa ya todo magana okulia kulira kulimano mbele kuma huko na no wega ya matwali leja kama sokio kwa ngai etiguo ndio adwa ya leo mane hii kuna kanisa vitwa JCM ndio na ngonia kila haya kidala haya masili haya ya dunia kanisa wito na atumia na tugombana nao na nimaro susu na tuiga kanisa wa JCM no ginya toke negera tumagarie maitu vitu amen leo tukunya ngoro wera kwa mwana ni wa kwa ndero no take ate mwana ni awo kumenyera na wira ine uyu mukahota praise the name of the Lord warani wa kwa ndero no tawe nawe ngakurugamite au kigongona ini he pasta mwatura nake wetagwo wa mbere enera bishop ni gukwira athiite ena simita tarĩria simita twĩna thibitarĩ na tũmũhoe tondũ nĩ serious na atigĩte anjĩrĩte kũiyĩre kũrehe na ndĩrarĩ kũiyĩre mũciĩ tondũ nĩwoka ndũgathiĩte mũnete haga tondũ ũguo agwĩtĩte makĩria maita 20 na nĩathũrĩte bishop Kĩhuthi arona kaita arakũrehe no nĩtũrakĩaragia kiuge hĩndĩ amenya ngĩro gũtigĩrwo waingĩra haha ũmuone tu tondũ serious na ndoega tũkĩmũhoere na nĩkĩndegega nĩtiguone nĩgũgũtwara nĩgetha tũrekanĩrie na kũu thibitarĩ-inĩ
Thank you. Mundu ananawe tekelele galia. Nini damu ira kionana. So, tegala muru nuru vitati. Mori makira. Nakira ma. Kai wale naona kamusie. Devi awake ni wakira kama badara kwa kile makala mahali. Akone dara leta kwa tuko matuko maige. Ona todo agekele kio na bishop kaino amoria na de. Urego ifungo gerega. Ejia ndo leo ngiagia ndo kuria JCM na tupatena muno. Ora na joro ge kinzo. Bwana ni arosho. Amen. Bwana wako bora. Pastor Bishop in charge, Bishop Katoka, my Bishop, Bishop Ben Kamau Gongo, Reverend Joy, Pastor Sareva Lengo Olaini, Pastor Remata Lengo Olaini, Kiama Menaini, Chiama, na Chiaridi, Nakanila Ode Kaini Mwega, Kede Shiode, Amen. Bueno, dinari galiro. Desa. Amen. Dalo saka yuro aruso kaboko. Okule kwa jeriyo tugata hamwe na au my Bishop Ben na kinolea gai ato itolide dewewe. Yede mokelu ade mora ibe. Akoro igoro tiare nole to ile fuko ile kama fuko kimwe alafu tulete Miriam. Iko tiare. Ya bere ya kuwe kole tuwekera na kirokero kirare doka netema netena ina ore amulende ore awo esetia motore todo ibetore akayore awo amagia makobe ibetore akayore awo amagia makobe ibetore akayore awo amagia makobe ibetore Amen. Situpigie Miriam makofi mazuri. Wanawake wa Bwana, Bishop wako, pastors, deacons, na pastor Remeko, na my Bishop Benson, na Reverend John, na dokani dawa JCM maretokire, na kiama miena ere, mara skanso, kanida wa demanda ni awasho, jekayo ulio wa mwadha ni hallelujah, hallelujah. Tokira kule herambira mishito, kule motumia tuendete muno, na niketwe woko. So itekwa na mahida maige, kuna DJ tafadhali, ekawipo na toko wa manida tuni hamu. Hallelujah. Hallelujah. Hey!
Haya, wewe. Thank you very much. Hola, Njoroge James, Royoya. Muhulera. Thank you mono. Wewe mwakora dimo na Njoroge James, media mwakodongo, metodo wawe weka PlayStation yanyu, wewe mwakora dimo.